Bia Kamal ka Nur Online TV channel shirye menga yen no wen lan ya te jano me jera me jidit ka Nur Online TV channel der subscribe ke der jan wak nasrin ko ken ka der shariba der ja gor pinga kor ga mi shilar mi shi jatu gwas me bana rach ka kwit man peace initiative en lat ke re wich ka kinya te roj mi cha gor mi pai brej mo goron banyo ga yakel jin mi jira mala ja no no der mala de kalin ka kwi South Sudan ke te lat ko rodien gwalo no de kalin ke de mandan le rod de jangach lan ka nong ye ko ngaje no tana chicken ka je gon kon dien go jekten ko website ni ya gorten ko dong china te access ka ke jalana goro no barwaj ka ke mon ko te nas te gor ka leng dien ke de no ka je no de kan lerin kon tin bere wi ka South Sudan de kan kalin jen goro je lungo no de yen kalin ga tin kon lat ko yen ko do badan che ben ke gwasa me teme shalat GUN ke United States ke United Nation right chairperson kini de kontin dear ka kwi do badan ende transitional government de lat ke je rewe ka sa Sudan ke do bedan ewe kume IO SPLM IO me we ka je rewe ka juba me Dr. Machate we ka je rewe ka juba ka kwi ke me sha ya pin ka ron kina dara yul badak Dr. Yemma Chaten shawara yuka juba lora bang were yuka juba kamal mishalat karon kina dara wir wal badakte mi chakula da kanede konti la UN gwasme ka kwi temani peace initiative and latke shi kwerkel mishale Yasmin Soka ajiram dana chairperson of the UN Commission on Human Rights in South Sudan kinede kontin dier ke tengna tre yuka South Sudan Ramadan en la kwer ki chairperson tero mi chalat Sena jok en wonene rei malka malatke ka tumani peace initiative en chako wutin ki etientin yene real kontin la politician sa Sudan kini kon la kwar sa Sudan kini kontin gujode sa Sudan de ko gwasadin de jogo nonene en tumani peace initiative na latka gwasame wojen shamale dan e chatan karon kina daro widwal badak che badak te mishala no ko gwasidan ka dobra ikalar ke Kamisha Time Karun Kindarol Badek Akeni Nana Akeni Tuman initiative should not tamper with Chapter 5 and Chapter 6 of the 2018 Revitalized Peace Agreement, but rather strengthen them. Akeni Nana and Tuman Peace Initiative ma Chapter 5 Kie Shoka Dish Kak Mote Sha Yapin Ray Malamedan Shoka Dik and Shambakel a Janishika and a Bono Bikan Wood Kao Dundo Bikan Janga Ko Bika Bomb. Mela ka gwase dan awade na teka mar loj marka de na teka loj marka ki dara ma dara jakabum ken wo de government mi jidit me non peri de jere aleka telum da dien no gor ken wo latke kejen tuman peace initiative da no balone na marka tam ko ngote cha ya pin koron ken darwal badde ko ma sa Sudan ken ke asfele mayo ken kuma men roi ke selb ke me yadit ken Dr. Yuma Chaten awo binad buga wuka election ka kwingweni ba Ramadan de sa Sudan de jarwach ka kwiko de na de ka pare we ka sa Sudan awo de ka lalat telam do dien jeni en tuman peace initiative cha lalat ko be me cha tan koron ken darwal badde e be jawuj chejen jen kuna le joga Ramadan en la UN ke Ramadana dier ke mel te Human Rights Commission yene de kontin gwe ka shongran no rander shongdi ajene chapter 5 kana chapter 6 yene tin kon tin tere malka ka tuman peace initiative chwa jawon en go biaje ya jen mono ashang banarach ka tuman peace initiative cha ngod yalte kon de cha ya pin koron kindar wal badak cha gabe mandak jen dola da en dolke re wiki Nairobi dolan dol kare wiki Nairobi la tuman peace initiative o jakana bon dialte te rar ko bika brech biken ngote konde cha tan ke do be dana shamal cha tan ge koron kindarol badek biken kula nyok ka mo katen ajen do barana shalat ko alon marka emen gorka gwasame our mission here is to ensure that chapter 5 and chapter 6 institutions are preserved and not tampered with, and that the Tumani peace process reinforce the importance of both establishing and ensuring the effectiveness of this institution, said the Suka in an exclusive interview in Nairobi. Ala no ala duwa badana shangwana shagor ka shaga men watch. Telam ba watching ko kati share alaka ti shalat gwaskel ti kwala gore jogdien
kujemo alama lan lat kare ka sa ka Nairobi ka ku kwara ke ku politician sa Sudan o bi mal bete kam ni ken ka no de ka mat de ka me sha gor ko ron kin dar wal badak de ka jatu wana win mon guje win mon jaten en mal lat kare wajin winami a shan te ga ne ba ga ra re de wango da ba bi ka le ne bentin bana ko te ne te kanu tin tama chala do te ka tana da sha ga ra ti cha gorno bete rei mal kana mo ka gangne to tarar kene de content be mal biken jako shebu tin rei ka so Sudan yen kwallaro nene me cha tan ko kin darwol badak ajen lokko ne jogdo mo ngote cha tan gwa sedan akan lokko ne jogdi non ko bi mal bete tin rei wech aka so Sudan cha roje mo cha jalat anu en do bada nan gorka jeno ba mal me mente ka malar Nairobi mbari alkaje o te ka ngut te shal ka permanent constitution te lat ne kalat permanent constitution ka ngoten content cha binyo ka dak tin banara yen ga ke re queen gwini re wech kana do ba dan de na ta kamar ka je jen kwala goro ntama mekan mal kana convent ka kene diality te la do mi ba permanent constitution ba je alka je chede to re ka South Sudan gwaye ajen gwadan de kon chongtin ngode entuman peace initiative lat ka re ka Nairobi piny William Ruto wala kwar Kenya man lat ka ngwana ka tede ngoda kan na tok shanga man lat ka je ko ler lat ka chala ro tanat kan ka ren ling ka wa ngoda ba wona ka do mo ga shir na yena je nana go de nyo yekel be nyogo nong ler ko kente de yen kelin gwasa me chan raja me chan jelin ka kwi Christmas ki New Year wona tre wi ka sa Sudan te ler me chalat ler shala re wika South Sudan gwasa me ke kwi New Year gor ba nyoka yekel di jogne na ni shang re wika South Sudan ke New Year ke ka ron ma jidid mo na ka ron de jidid te ka tu ngwante la gor ko no ba ka wuj ko cha gor no ba te ka nei te bu dot ka ron mo ron che ron to konten la ron kin da ndang re ngwan ne kon bu ko ron kin da ndang re wi di gor ka kano de ka waka chert go titel kwang titel tab ano chala do shi kuma South Sudan cikana to kama kep kan tap en chal ke shisha cikan ka kep en tama tele tabu gor ka en go bititin da yuka South Sudan ga jan gwata me ka tabin kona kap ka awaka tin kontin ma ngwane ka shit ke shisha cha tungwan lung cha ka yorar chika ngai kon te kan ga diar ke na kon kan diar ken dial kon cha ka yorar kume yer kan ne de kon la ngwane ka wona ka ruon mi jidit ka kwiko mu mat kan ka wala ngin na la ka yera kan non kan kori ci kuma South Sudan ci kan mo ci ka real ka ko de kan ne dial ti de kan tap kan kwang de kan kapal wo kan ka drang na boko wo kan en dor me des ngwen de ka yare ka South Sudan gor ko no be kan kapchung chawra mo cha ja kwen janan go de nywa yekel kuma South Sudan ka ku kwang kan ku tame la kan na mi ci ka ngot mu ga mi kan yak fin la kan mala wuj jana go along ko de kan ta kamal mi ci South Sudan ya ta kamal South Sudan de wi mon ke liu mo de jalen ka tamal ka mandan en gorke ko kan kane la wide la kana mala wele long mi kan do loko gwatot bi kan chu lok bare ko kan kwartin la politician kan kan ta kamal kam ne ken karodian jandan en yer so Sudan ene ka ta kamal ban yo je mo dodian bye bye